Ake бүгін Құда қаласа 5 бадам жергесінде Кәрім акабыз көптен күткен мареке өтіп жатқандар. Ақсақалдардан кімден сөз алабыз бірінші? Ake. Кәрімнің көптен күткен нәрселері бүгін іске ашып отырады. Алла Тағала шуларға не тілесе мақсат мұраттарына жетсін. Шу шындық болса Алла Тағала Ардақ дүниесі акабыздың аруақтарына бағыштады. Алла ел біртігіз тыныштылық болсын, аманшылық болсын. Орылғандар шипа тапсын. Денсаулықта болсын, Алла перзентсіздер перзентті болсын. Şu Allah şu жақсы улақтар жақсы болып өтіп кете берсін әмин Алла. Айтқаныңыз келсін. Кәрім ака, сіз дағы бір. Сіздер урматтуу меймандар, қонақтар, şu бүгүнкү убакытты тынчаман жакшы тартипте өткөзүп эртеңет туранам. Бүгүн соорун жакшы. Эми алыбыз жетинче сайып атабыз 10 эчки, 10 кой, 2 тай, 1 торпок, 1 топоз, 1 машина 100 000 акча бар. Жақсылап өткөзүп берсеңер, Рахмат ака, кылган ихсандарыңызды Аллах Таала кабыл кылсын. Берде аксакалдардан Маширабек ака бүгүнкү жетекчи белгилүү бир кызматтарда экен Кудай кааласа. Маширабек ака, сиз дагы Қаласым, şu орынмазғы алдыңқы марекесі олуда түшінем ел жұрт тынч болсын. Шunun қатарында палуандарыбыз тынч болып, білегінен күшке кетпей, бөді қырсықтан Құдай сақтап тынч аман өткөзүп олайлы. Үші біздің тілегіміз үші. Жақсы. Эксандар қабыл болсын. Ака, бүгүнкү оюнду таза өткөзөбүз Кудай кааласа. Құда қаласа таза. Мындай акамеле укамеле деген нерсе болбойт, а? Құда қаласы таза өткөзіп. Эрежеде кандай болсо ошондой. Ережеде устатса жазылғанда өткөзөбүз Құда Кудай қаласа. кааласа. Аксакалдардан дагы. Assalomu alaykum jamoat. Mana shu bugun Karim dosuz eksan qilib, patengesini açıp berip, el toplab, azırak oyun, Kırgızı saltınlı oyun külküsün qilib atat. Allah Kudayım özü qo'lda tinch o'tib ketsin. Eksanlaring qabul bo'lsin. Kudayım tinchlik eli yurtimiz barda palvonlar, barda aman esen aydan aman uyine jetsin. Ооба, катардан калбай сиз да сүйлөп коюң казак. Toylar жақсы өтіп кетсін, тамашасы тынч болсын. Құдай қаласа қылған инсандары қабыл болсын. Амин, айтканыңыз келсин. Барбы сүйлөй тургандар? Россияны алып келдиң го сен, Ака, сиз дагы сүйлөп коесузбу? Assalomu alaykum. Жамаат. Сиңарбы? Şu бүгүн кулак башталып атат, Кудай кааласа. Биздин өрөндө биринчи улак. Şu жоон негизинде тартип менен чабылат, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Таза караган аракет кылабыз ака. Жакшы аракет кылып. Эрежеде кандай болсо ошондой өткүзгөн аракет кылабыз, а? Кудай кааласа. Каныңыз келсин. Ооба, катардан калбай сүйлөп коесузбу сиз дагы? Kerim. Üçüncü niyet kaynayacaksın, bugün niyetine yetip oturasın. Toyların yakşı ötüyorlar, bir ayağım yakşı olsun. Tünç aman olsun, yakşı olaksı çağıp, yakşı oynayıp geçsin ha. Amin aytkanыңыз келсин. Алла ярамам, өзүм оом. Ассаламу алейкум. Кандай саба? Жакшы жүрөсүзбү? Ооба, сиз дагы бир калуу тилек. Rahmat Kerim'e yapıştı. Жакшы. Ак тулпар өзүңүздүкүбү? Жакшы. Жашы эмне мунун? Жакшы. Кудай кааласа чабылабы бүгүн? Жакшы. Айлаба. Бозат сатылат экен. Алдаяр абамдын номери менде бар. Ооба, шака бастырып коюң эми. Ушунча сөз болуп калды. Аке. Бозат сатылат экен ак тулпар. Мен дагы ушундай ак тулпар издеп атам, бирок арзаныраагын издеп атам мен. Ооба, жашы канча, бою канча мунун? Boyu 1.63. Aha. 65'e yakın. Onu annemin şarkandan galiba. Hemen attan baldıralı, kör attım balası. Каямосунун баласы. Şarkandan Немеде, Шалкада эмес. Кара булактагы эмеспи баа? Жаныш аканын атынын балдары. Чекирдин балдарынанбы? Жакшы. Чекирдин чоңдорунан экен да. Чекир бүт эле баягы 1.50-тин 1.55-тин тегереги болчу эле, бунуңуз чоңдой көрүнөт го. 60'tan öydü de. 60'tan өйдө я? Atlatken de böyle Болду. Болду, сизди тааныгандар бүт чалышат эми атканча. Болсо, кызыккандар болсо мага деле чала берет, бүгүн булагын тартып коебуз, Кудай кааласа. Дальше эфирден көрөбүз туугандар бул зат. Кайсы палбан минет аба бүгүн?
Şeyde palvanlar minnet da. Kaldı. Bir yerde satıla turgan atlar var eken akey. Kazak ağızda ulağı tamay baba. Tamay. Ulağı tamay eken. Karatçı. Karat екі аттың тең улақтары тамай екен. Чоқойлары байланған екен, эми ертерек реклама кылып койгондо ала тургандар келип салып көрүп алмак экен аба. Майыл. Бүгүн Кудай кааласа улагын тартып коебуз. Казак абанын дагы менде номери бар. Кызыккандар мага чаласыңар. Мен чыдап, жок, мындай кылайлы аба номерди озек айтып коюң. 0779 менен. 94 58 72. Болду. Эгер байланыш албагандар менен байланыштаңар, өзүм сүйлөштүрөм абам менен. Мынакей туугандар, 5 бадамдын эски палбандарынан дагы кыскача сөз, кыскача калоо тилек. Оюндун башталышы алдынан. Бүгүнкү сорунчу кесек, Кәрим акабызга калоо тилегенин оюн эрежелерин дагы бүгүн эсен аман өтүп кетсин. Барыл, аман бололу, эч качан оорубайлы. Ушу акамдын ишине ийгилик, аман болсун, Амин айтканыңыз келсин ака. Той ээси Азамат. Той ээси Азамат. Азаматтай жигит экенсин, Сурашып коелу. Ассаламу алейкум. Тойлор кылып койсун. Азамат жигит. Кудай кааласа элдин батасы кылган эхсандарын Аллах Таала кабыл кылсын. Элдин батасы түстейсин иншалла. Бүгүнкү мындай айтканда студия туугандар, чечүүчүлөр. Ака өзүңүздү бир тааныштырып коюң. Сейдим Айлыкбектен болом. Судья Айлыкбек. Бүгүнкү оюнду карайсыз ака? Бүгүнкү оюнду ушу Кандай кылып карайсыз ака? Таза кылып карайсызбы? таза карашка аракет кылабыз да, Кудай кааласа. Ушу биздин райондо биринчи улак таза карашка аракет кылабыз, Кудай кааласа. Ону акам баласы эле, укам баласы эле таныш билиш болбойт, Ака, паканын балдары булак жатпайт. Сейдим Айлыкбектен келгенмин. Кудай кааласа карашка аракет кылабыз. Таза кылып карайсыз, Кудай кааласа. Болду. Алдагы оюндарга ийгилик ака. Кандай ой максаттарда башкарам деп аткан болсоңуз, судьялык кылам деп аткан болсоңуз, ошондой ак так караган аракет кылың ака, майыл. Ийгилик. Жарым саат келе болуп, көк алма Майсал акага ачтым ака. Океан менен. Майсал палбан. Нерде катуу касырады мачы. Бүгүнкү улак топоз тоюнда топоздун салмагы 60 килограмм. 60га жетпейди экен. 60га Kur'an okutup, Cumhurbaşkanı Juk'tan fata alıp, 3. gün bugün Kırgız elimizde kılımdan beri ulanıp gelgen ıltıma kulağın niyet kılıp koygan eken, özü termavarızı bardığını giyim dese bazar koşar, 5 balamla Kerim Palvan dep bardığı tanışar. Kerim Ağız, Alaman ulağına çappa yerek işte daha çempiyon bolup, Kırgızistan'ın jelegin bir kança jellerge jelbir etip, Yürgen Atas, bir güç. Hurmatlı tuğanlar, bizi rayonumuzda bugün birinci ulak, buyursa bugün ulaktı. Jakşı sudyalardı uğup tartipte çabağız. Özünüzler görüp otasınlar Kırgız Respublikasına Alaman akırtı жылдарда тополоң өлüm менен коштолгон учурларам болду. Ошого чектөө коюп Kırgız Respublikası'nın prezidenti Satın Nurkocaevичке чейин, general УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке чейин кайрылуу болуп, мыйзам жобо иштелип чыгып, азыр тартип менен улак болуп атат. Жалал Ата областында Сузак районунда дагы жакшы улактар болду. Тартип бузгандар мыйзам чегинде азыр жооп берип атышатта тургандар. Ошого бизден базар коргон өзүбүздүн ынтымагыбызды көрсөтүп, биримдикте палвандар таза чабып, чылбыр, тиек, үстүнөн басмай, көтөрүп бермей, бирөө түшкөн болсо, ар биринде судья бар, рация бар. Келет сразу жооп берип калбагыла. Силердин жооп берип калышыңарды ар күнүбүз каалабайбыз. Жакшы ниетте Кәрим Ağız улак берүүдө ширин өткөзөлү туугандар. Ички иштер бөлүмү тиешелүү жетекчилер районубуздун жетекчиси Эдилбек Мурал акабыз базар койгон
Rayın Alaman Ulak Federasyası'nın jetekçisi olup, ofisaldı Bişkek'ten koruska alıp, her bir ayıl ökmekten suyalar dayındalgan. Al Murat ağızga söz versek. Geliniz. Assalamu alaikum. Şu bareken katılışçıları, palvanlar, ak suyucular. Çoğun negizde bugün ulakta birinci ulağımız Alparay'da otağımız. Palvanlarga bir eski ulakta aytıp keteydi, çoğu ulakta düşündürüp. Kimden kim jerge düşkön bolsa, jipke baylagan bolsa, tiyekle baylagan bolsa, kızıl sınaf veremiz razıda eskертүүsү жок эле. Себеби азыртан эле эскертип коелу, эч кандай неме байлабагыла, чылбыр байлабагыла, тиекти берип койгула бияка. Ыргытыйла жогушка. Сага апар. Жакшына кагылып бүгүн ага кылып улакты чабабыз. Аябай жок кылабыз эми. Башка жерлерде мына улак болуп атат. Бар жолдар жогону түшүндүңөр, WhatsApp'тарга кой бердик. Билбей калдым дегендер болбосун. Улактар болуп уже элдин баары түшүнүп калды. Улак чаппагандар мына түшүнүп калды азыр. Улакчылар ана билбей калыпмын, мен акам менен, укам менен, досум менен деп келмей жок кылабыз. Бар жогубуз ушу улактын тазалыгына, таза болушуна салымыңарды кошкула деп дейм. Beşmedam ayının aksakalın, ataklı palvan. Ağızlık ağızga söz vereli, bardığınız tanıyız. Ağızlık sizden bir ek olsun. Buna barterler ballarının жақсы sürdü tuğanlar. Şunu жақшылап kulağınlarına tüyü aşman gerektir. Ulak degen nerseler tatlı nerse olur. Bulardın çoğulu tayanıp, o işlerde dışına gerek tuğanlar. Hani bir ürünün tatlı başlısı baydaba жақсы sözleri sürdü bollar. Şunu atlarlarına men dilekleşimden. Emin aytar sözünün bayda. O bollar ağabeylerine жақсы niyetinden terge buna tatlıktan cayıp ulak veriyorlar. Şunun tüç ötközü sizlerden konularda ollar. Gelsin mi, tanısın mı? Şu tüç ötközü tamam, ulaklar böyle. Eğer kolamızın başka az Ramazan hazır bıçaklı sırtında duralım. Ulak yok degen olsa, şu ulak olmazsa onun bir atın adı salmayı Özbekistan'dan, Kazakistan'dan boşa yapar. Bundan köp yıl bunları özgörde olgan planlar. Özgörde hoşunda ulak çağıp, Kırdı Dünya Devleti, Pazar Devleti girgenden özgörde suyu salıp, o şu özgörünün alttan şey 600 sonuna 700 sonu saat geçken. İşine gerek bunu yıllar çalışkanlar. O sonunda olmasın evinde. Emin serdin жақшылық gözüm, жақşalı serdin konuğunda. Futbolistler takanda oynayıp, o sonunda olmayla serdin takıda şöyle, siz aklında ter oynaysınlar. Biz de çağırıyorlar, biz dikimiler, verdik böyle çağır. Bizde böyle çağırma olurdu, yol boyunca böyle çağırma. Yemin dileğim, şu lafı жақсыртıldı, tır çavaştırdı. Öttetler, yolamaya başlayın, yoluma demir olur, çağırmasınlar, değil mi? Bir otlamlar, tınç olsun, aman olsun, kulağımızda bazılar. Ulkanlarla, ne cürdüzden, zamanımız tınç olsun. Şu ulağımız takşı ötüke çıkamayı tilekleşin. Rahmat Allah. Duamız kabul bolsun. Şu anını leganda dese olur, taza çapkanlı, begu ayaladı meden, Özbekistan, biyagı Tacikistan, bardıkça kovar ulak çalıp жүрген ağabeyimiz şu beş badamdan. Bugünkü toydun egesi, Kerim Ayıştağızga söz vereyli, çoğ atasına, iğnisine aş verip, ihsanlarımız kabul bolsun Ayıştağ. Bugünkü jıyındağı жақсы ötsün. Siz özünüz ataklı palvan bolgonsiz, yengişkensiz, şu biz yaşlar, ulakçılardan, aksakallardan uğup kelebizden sizdi. Şu ballarımızdaki azamattağına men özüm engişke alıp barıp, Kırgızistan'ın jelegin jelbiretip, prezidentin kuboguna, Jeto oblastın, egemenlik bayramlarda baygel orunlar deyil olar. Şu azamatқа дағы Allah ömrüne bereke versin, şu Kırgızistan'ın jelegin jelbiretip versin, ulumuz. Anda bize sizde söz. İşkevciler, hurmatlı mehmanlar. Şu bugünkü ulakta tınçaman жақсы şirin kılıp cevap oynap ettiler. Sizlerden soradık. Çok rahmat. Bugünkü sorunu aytıp ketsem, hurmatlı palvanlar, hurmatlı konaklar, bir maşina, bir tay, bir torpok, 10 koy, 10 echki, 100 bin akçalay sıyrık, töydün orduna daha koşunça bir tay. Jogorga, ıldıyga, sakal töküldü, Suudalardın aytkanын kılıp jogorı ıldıya alıp bargandan keyin jogorı jetkende maradan ötkönünü tapşırayt. Anam
Jaka at çıkıp kalan toptan çıkıp Jaka getirdi jeteyin degen at müdürü jığılsa anı kesip ana toptan çıkıp öyle men al çıktı böyle dep gelip talashpagılar. Suydaların ayttanын kılabız. Ынтымакта bu bulakты başlayız anda. Daha söz Murat Aka. Doğalı suydaların Termovaldı çok atasına da iğnesine Moldo'dan tilavat kılıp koyunu gelin tamlar. Bu tilavat kılıp dua kılazan ulaktı başlayın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا وأستاذنا وللمشايخنا ولأصحابنا ولأثارنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Uşulardan daha koşunca suydalar var, aların atlarını aytmadı. Uşulardan aytkanı olup, tartipli çağız, hurmatlı. Çağın destelden aralarda suyda var. Bir baba düşüp, götürüp verip, biz orta batışalmayız. İç işler bölümüne özümüzden varıp yol veresiniz, nizam şekilde. O samanca kafasını öldü o şakalar piştadı. Vereceğiz nayıp olun. Kalmanlar. Az karmaka mıymanlar piştab beret. Talaşpaysınlar. Taştab beret o apar samandan joğor ötkör taştaganın naran alasın, sorun alasınlar. Angaçayın sorun yok. Jetmeye kalsa sorun dep gelmeygiler. Anan aytıp koyun attın üstünde, topun üstünde almaştırıp bakla atlardı. Almaşmakla. At üstünde jö basmay jö kılgıl attın üstünde. Attı sırtqa çıkıp almaşkıla almasalar. Ha sögünbey çapkılayım jaksına kalın. Kayra tüşüne örüşün gerek yok. Barıyla tüşünler de oynayız. Hazır dua kılgıla. Avut saytı koy, avıştırıp Ya avut no, joldun akıbetini ötmetkenin avut. No aydadan joğorun çıkmetkenin avut bulur. Üstüne ara ulakçılar. Amin. Ulaq жақсы өткөсүн. Bugün bu vaktin zamanıdır. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palvandardын чекеси сыйылбай бөдө кырсыз өткөсүн. Tartipleri. Bu mağaradan ötközürsün. Ulaq baştaldı Xudo xalasa, birinci gele, birinci sorun gele tat. Samandan ötközüp taşlar 5.000'e basın. Maradan ötkör taşlasın maradan. Жаңыбай palvanda eкен ha? Жаңыбай Yoldan palvan. çıkmasınlar, ait bolgalar. Doğru samandan ötközürsün. Haydi yer Yoldan Жаңыбай. nar çıkmasın, ait bolgalar. Yaşmadığından Canvay Palvan'da gel ulan. Samandan ötközürsün taşlaysın. Gerge tüysen. Gerge tüysen. Yaş Palvan'da Canvay Palvan. Peki sorun kaç akı? Baştan okuyayım beş. Başına bakıyorsun gelsin. Жаңыбай palvan. Yaş Palvan'dayız. Canvay Palvan. Birinci salonda 5.000'den may alındı. Tının akəsinin жерде қашқаты. Молодец. Молодец. Şu vakta iştamlar, çaman uçmay talaşmay ötür bereydi. Bu iştam köp жерге elin balgı tanmal. Ha iştam pata verip, bergen patalar üstü için şu iştama. Amin Allah.
Жаңабай Palvan, sorun kutlu olsun. 5.000'e birinci Sorun bara. 5000 sal. Yolu mağaradan ötközlük taşladı, özünüzden gördünüz. Maşina kalıp gelin 5.000 alasın Palvan. 5000 sal ana. Taza çaldılar. Canbay Palvan sorunu al. Çılgın tiyekez yok. Adam dışlandı. Aziz Ahmet. Sorun kutlu olsun. 5.000 de ver. Maşına kalk yemeye 5.000 de kıykıraşacak. Haydi yer o zaman. Canbay Azamat, hadi. Olmatın özünüzden. Azamat. Azamat. Hazır gerek maşina kalk gerek olasın sorunun Palvan. Gelin. Tapşırı vaziyemi. Legendarlı Tahtı Palvan. Begoy Oğuz. Hurmatlı ulak bizler, palvanlar. Bugün yaşlı ulak mareklerimiz ötüler. Her bir rayonda, her bir yerde özünün palvan oladigan şu palvan ve sıyıklanadiganmiz. Pazar Korgon rayonunda Bekbay palvan ağabey çıkan ekan, şu kişimen sıyıklanabız. Oşonun negizinde buna federatsiya tüzümü Alaman ulakka. Oğlubas boydan Alaman ulakka kengeşçi olup saylangan şu Bekbay palvan. Sıylap saylaştı. Şu ulubasları tapşırıp verip ruhsatı veresin. Kameraga bir ko'rsat qo'ymaysiz. Kameraga bir ko'rsat qo'ymaysiz. Begoy Oğuz nakay respublika bo'yicha va Qirg'iziston bo'yicha kengashchi. Aka qutlu olsun ava. Buldagi elga bu xizmat. Qaytar dünya degan tur ekan. Buga men rayon bo'yicha rahmat to'g'andan siylab shunchalik hurmat qilib bag'i emgegin o'chib qoldi. Jo'nda silab qo'ymadingiz shuning uchun. Mikrofon sizlar. Yerim keyin Jerjebek degenday mana Nurish kecha Bishkekdan buni Bishkekdan dayında biz rayon bo'yicha siylab qo'ychi. Alaman ulaq жоқ болайын деген мезгilde жақсы адамдар бар екен. Шулардың шарапаты менен кыскасы бұл мәселеге урматтуу генералыбыз президентибиздин дагы тиешеси бар. Şulardan giyilik buna Bishkek'e Kamçıya Kıdırşayevist'in priyomuna barıp özü katış almadı. Buna dedin Rayon boyunca Alaman ulaqtın sudyası olup dayınlanıp ben işçaraların köyüklerini apkel verdim. Buna o şöylerde söz oldu. Ulaqtı taze ötkörüş, sögünüş yok. Yerge düşüş yok, çılgır yok. Değil mi? Şöyle çek. Şunu hurmat kılıp bergen oblasttan, Kırgızistan boyunca kengeşçi kılıp tapşırıp otat. Ming rahmat. Negizi Alaman ulaq жоқ бола турган мезгилге келейин деп калганда жакшы адамдардын шарапатына şu көкбөрү улак неме Аламан улак федерациясы түзүлүп буга Гүлчөрө деген бир октябрьскийлик жигит бай бала экен. Şu баланын демөөрчүлүгү менен şu бала Аламан улак федерациянын президенти болду. Бизди Бишкекке чакырып Çolpanbay öyle. Çolpanbay деген. Жақсы сөздөрүбүз айтылды, жақсы кеңештерибиз айтылды. Мына эми улак башталганда Аламан улак кандайдыр жақсы жол менен келе атат. Şu ойдон кармап калыш керек. Ким улак берсе, ар бир айылдын судьялары менен, ар бир айылдын орган адамдары менен, милициялар менен кеңешип туруп, şu улактарды өткөрүп туруш керек. Эгерде Tur emes sögünüp, uruşup, tüşe kalıp, birönü sökse, birönü atın çapsa, bardığı mizam alında cevap vere turgan mizam çıkarıldı. Maşinaga alıp kelesin palvan, maşinaga. Yap gel. Sen kutalağa da silüğü turgan koyuyorsun. Hazır molar get kalsın. Rahmat, men Karim Can'da bir eko sileyim. Az demek ama palvan cöriye. Malades. Qaysi polvon bu? Kichine yetti dilek kişiler toplatmayısın bileme.
5000 so'm. Je